TV. İsenlermisiz, sallarmısız, hürmetli tamaşaçılar, hürmetli oyuncular, her birinizge de yalqınlı oynar selamlar jiberemiz. Jırlağı kitapşırığından hem maksus alıp barışçı Rifat Zaripov'tan da sizge yalqınlı selamlar dostlar. Indi şundan da bizde korku bilmez oyuncular, batır yigitler, ongan kızlar hem alıştırgısı super mega talantlı DJ'imiz DJ Ayun. Ayun Kazan in the mix. Her vakitte biz indi kelgen oyuncularımızı jırmın ülkesinde sınarbız. Siz onlarning şahitleri bulup bugün bizning bilen kech davrında oturasız bizni qarab. Aydak zali oyuncularımız bilan da tanışıp o'zik. Bizning birinchi oyunchimiz Ilshot. Ilshot Ahmarov, Boshqirdiston Respublikasi Miyaka rayonidan sport ham jir bilan qiziqsina. Ilshot yordamchil ham aralashuvchan yigit. Ali da o'ylamicha o'quv yurtini saylaganga o'kina. Muzikal bilimi yo'q, jirlarni internetdan olib o'rgana. Kelajakda zo'r konsertlarda jirlarga xayollana. Kumira Salovat Podkadinov, devizi borgan kishi yo'lni o'ta olar. Ilshot, sen anketada o'quv yurtini durust saylamadim degansiz. Agar buni vaqtni keri qaytarar bo'lsa, qaysi o'quv yurtini saylar eding? Men birorta san'at o'quv yurti saylar edim. San'at o'quv yurtini saylar eding. Qayda o'qiysan hozirgi vaqtda? Hali o'qimayman, hali ishlayman. O'qib bitirding endi. Boshqirt davlat agrar universitetini bitirdim men. Mana bit, san'at bo'yicha ketasa keldi endi sening. Bulur Ali bitali sen yap-yaş okursan Allah verse vakit var, ömür uzun olabilse tanışabız ikinci oyunçumuz bizning Marat. Marat Sayfiyev, Qozon yigiti, uylangan, turmush iptashi bilan malay tarbiyalilar. Bola chaqdan futbol bilan qiziqsangan yigit hozir Qozonning Uzak stadionida ishlaydi. Oldagi turmushin san'at bilan baylarga tili. Marat o'zin yumshoq ko'ngilli, g'odiy ham ochiq kishi deb sanaydi. Kumirlari Salovat Mindaxanov, Dima Bilan, devizi har vaqt olg'a, yonga, urlar yovlarga. Marat sen Qozon yigiti ekansan, Uzak stadionning qirining master degansan, onda yordamchisi bu nindi yangi hunar buning turida anlatib ketalisin bizga. Nima ish bu? Bu futbol oldindan, maç oldindan endi biz o'zimizning stadionni, o'zimizning qirg'izni deb aytib tatarcha aytganda futbolga hozirlaymiz. Demak, qopqalar qo'yamiz, siyatkalarni qo'yamiz endi chirchash bo'yicha razmetkalar ishlaymiz. Ham endi topshiramiz. Mana bu yil bitinda Alloh buyursa, butun dunyo chempionat futbol bo'lib endi qaysi komanda uchun jon atasan? O'zim Rossiyaniki bo'lg'ashin Rossiya uchun jon atam. Jingarlar deb o'ylaysanmi? Shulay deb umidlanamiz. Shulay deb umidlanamiz. Sizda bizda borimiz da shundan da bek zo'r rahmat. Shulay bo'lsin, umidlarni oqlasinlar bizning yigitlar. Tanishamiz endi 5 yigit arasida birdan bir shivar go'zal qizimiz olda bo'lsa, Dilara. Dilara Porshina, yorsholli qizi. Kiyovda turmush iptashi bilan qiz bola tarbiyalilar. Dilara ko'p qirli kishi, jirli, bi, KVNda da o'ynaydi. Turli majlislar olib boradi. Yoshlar kengashmasi raisi bo'lib ishlaydi. Qozonda yasharga xiyollana. Yolg'izlikdan qo'rqa, ham tilasa qaysi ishda eng muhimi tilak degan so'zlarga tayanib yashaydi. Kumiri Vladimir Vladimirovich Putin. Dilara sening anketa shulay qiziqli ekan, endi oilali ekansan endi. Sening kumiring kim? Shuni so'rayman men sendan. Mening kumirim Vladimir Vladimirovich Putin. Putin. Nishlab ul? Chunki u o'z o'zida ishongan, u lider. Ham turmush bo'yicha men da shunday kishilarni so'ylayman o'zim. Mana mening turmush ittashim shin lider, ham endi Alloh bersa kim bile belki prezident bo'lib qo'yar. Alloh bersa, shulay Alloh bersa, amin shulay. O'zing saylovlarga borasingmi? Albatta boram. Kimni saylaysan? Turmush ittashim eliga balotировать etmay qizg'anishga qarshi. Shunga ko'ra endi mening kumirim Putin uchun albatta. Mana bit jamoat. Mana shan patriot o'z elini. Молодец, afarin.
4-нче уенчыбыз безнең Булат. Булат Закиров, Кама Тамага районы Иске Барыш авылы егете. Казан Федераль университетының биология факультетында белем ала. Өйләнмәгән, буш вакытларын футбол уйнап, балык тотып уздырырга ярата. Булат үзен уялчан ди һәм бер кашанда бирешмәскә девизына таяна. Булат, син биологик факультетта укыйм дигәнсең. Анкетада шулай дип язылган. Аны укып тәмамлагач син кем буласың инде? Аңлат әле безгә. Әлеге түгел әйтә алмыйм. Кем буласыңны, ну, Җырчы буласың инде точно. шул өлкәдә зур дәрәҗәләргә ирешимен. Шул биология буенча. Әлеге шулай дип уйлыйм. Әлегә шулай дип уйлыйсың. Әлегә менә бүгін нәрсә уйлыйсың, шулар кабул булсын, теләгән теләкләреңә ирешергә насыйп булсын. Сезгә дә, безгә дә, барыбызга да. Танышып, чыктык уенчыларыбыз белән, ә хәзер уйный башлыйбыз. Бездә беренче тур. Birinci tur dostlar, orta ekran bilen beyli oyun, ekranda türlü şahıslar, artistlarımız, yazıcılarımız, Rus, Tatar, hem zaruri şiitil şahısları da peyda bulurga mümkün. Sizge barı tek onları tanısağız, orundan kışkırası tügül, matır ettirip kolunu köteresiz de, jır şiken birer jırın, yaki koys yaktan eken, nişikte bulsa kimnindir iridir, kimnindir hatınudur ol belki, şulay beyne anlatıra gerek isim familiyasının aytası tügül. Tanım iken, min aytam sizge onlar balыстele. Anlaşıldı? Ekran ko'rsat bizga birinchi shaxsimizni. Eng birinchi qo'l Bulatdan bo'ldi. Bu şahıs Qoyunlar arasında degan jiri bilan tanılgan. Nindi narsa bilan? Qoyunlar arasında degan. Qoyunlar arasında. Qaysi qoyunda? Rasim Nizamov. Shulmi? 10 bal seniki, Bulat. Ya. Ko'shamiz ikkinchi shaxsga. Qaydilara ko'ram, qo'llarni ko'ram. Универ телесериалында ул мега популяр актриса һәм инде хәзер Рәсәйдә Инстаграмда подписчиклар буенча беренче урында кыз кеше. О, әлбәттә инде Анастасия Самбурская шулмы? Бик дөрес. Самбурская булырга тиеш. Әйтәм бит, Самбурская дигән менә. Моны инде белмәгән кеше юк миннән башка. Күчәбез Шираттагысына. Bulat siz әйдәге җегетләр активрак. Булат әйдә. Ачы балан дигән жiri бик танылган популяр. Ачы балан җырлап. Балакаем, балан ашы ашама бер үгезе. Ачы баланың тәмнәре Илмира Сөләйманова түгелме? Шулмы? 10 бал янәдән синеке. Егетләр, сезгә карап әйтим әле. Шираттагысына игътибар белән күз салабыз. Янәдән диләр беренче күтәрдем, но баштан бу җегетләрдән сорап карыйк әле. Марат. Бу мульт персонаж, бу Аладдинның сөйгән яры. Мультфильмнан инде бу. Әйе. Дисней. Ага. Жасмин. Әйе, дөрес. Жасмин, дөрес. 10 балны алып куйдык. Һәм Шираттагы соңгы сырада күз салып узабыз. Илшат, карыйбыз. Диләре. Миңа гел секс символларны Каршыга чыгып тора. Шулай иттереп, каршыга чыга дирсең. Бу так бик матур ханым, Рәсәйдә танылган актриса да ул, выдающийся формалар белән шундый матур бер апа. Тапшыра бара 12-дән соң. 18+. Безгә карага ярый инде аны. Аңладым. Теге Казанданың урамында бар бит әле. Шехов базары кырыйында. Әйе, бик дөрес. Минем апам шунда. Әнфисә Шехова. Әйе, бик дөрес. Менә шулай булды. Ниһаят беренче турны да йөреп чыктык үз дуслар. Менә икенче тур ничегрәк булыр микән? Ансын хәзер күребез. İkinci turda indi biz sizni җегетләр, кызлар җыр-моң өлкәсендә сынарбыз. DJ Айон һәр берегезгә дә өчәр ки уйната. Сезгә бары тик җырларны тыңлыйсы, җырның исемен һәм башкаручысының исемен генә әйтергә кирәк. Дөрес, тулы җавап ишетәбез икән, унар бал куела. Илшат, дус, синнән башлап җибәрәбез. Тыңлыйбыз. Киттек.
Расим Низам. Yok. 2 3 Cevap. Bilmem. Mine bilmegenlerge şundayrak signal bilen selamli bizden ayon. Tınlap kara hele bacarına. Mıntılıgaş ne olam Sağındım oğlumnu degen Ayrat Safiye'nin jırı buldu bu. Yarar şirat tağısın belki tanırsın. Aha. Başka bir oyda gelmey. Bir uyda kelmey. Yok. Bir nerse de kelmey başka. Yok. İşitken yok. Eşitken yoklarga ayon sen nerse deysin hali? Mana hazır işitesin. Tыңla. Güzel Razova tuğan gün jırıydı. Gittik, işinci jırını tanıyız. Gözlerime tuturup karasan, Aye. Şolay bolsun dey. Tan. Rafael Latifov. Ha? Rafael Latifov. Dugul Rafael Latifov. Tan. Maturlar kubit kup saylasan. Jırındır sayttın sina sen süyüden şiber kustiyer. Yüzlerine tuturup karasan. Sağid Rivaşov jırı sin süyüden şiber diye atala. Kubit kup sanasan, maturlar kubit kup saylasan. Sin süyüden şiber kustiyer, yüzlerine tuturup karasan. No jırının ismin dürüst etkenin için bulsa da jırın bilgenin için 5 bal koyam İlşat. Aşılanmışsın mı? Yok, rahmat. İlşat özüne rahmet. Kuşabız. Marat dost senin yanга. Marat senin de Total istirası bile kızıksınasındır futbolda yersen de. Bana tınlap qarayıq әлі. Ne kadar artistlarını bilersen eken tekşirip qarayız. Gittik. Senin şaşı gözlerini unutmağına min sağınam. Min seni hamanda yaratam. Senin Zengər gözlerini. jırının ismi? Senin zengər gözlerini. Dürüst kim başqara? Rüstem Asadulin bulsun. Müdürüs ayттın Rüstem Asadullin da başqara. Sen onun başqaruundağına eşitkensin demek. Bu jırını Bulat Nigmatullin jırlı şolay etip. Dürüst jırlıyız birgeleşip. Senin zengər gözlerini, senin matur şeşlerini, unutmana min sağınam, min seni hamanda yaradam. Şundan da zengər gözler jırı bilen Bulat Nigmatullin dürüst ayttın, ansında tanıyız ikinci jırını. Leysen Gımayeva bilen Bulat Bayramov. Dürüst. Sin şeşek. Ayı, emin? Gül, yaprak. Hadi gül yaprak, dürüst. Min yaprak, sin şeşek jırı bilen. Jırlıyız birgeleşip. Diyenler bular diye Sıkmasın başkalarda. Sin şeşek, sin şeşek bulup İbrelik akşalarda. Aha, ikisine de fakat ulu cevap. Üçüncü jır.
Ятам сезне кардәшләрне, хөрмәт итәм күбек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңратам. Ага, кем башкара бу җырны? Бу халык җыры. Буга Илхам Шакиров та Илхам Шакиров җырлый, әйе. Җырның исеме ничек? Идел буе каеннары. Рәс! Идел буе. Ари, Идел буе каеннары Илхам ага Шакиров репертуарыннан. Сезне кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган йөрәк җырларымны яңратам. Эфирда җырлау китапшыруы дуслар. Бергәләп батыр иттереп дәвам итәбез, уйныйбыз, көләбез, җырлыйбыз, бийбез. Икенче тур бара бездә. Җырмың өлкәсендә сынай торган вакыт. Мин диләренә килеп бастым, диләрә кәефләр ничек? Әйбәт кенә, Айон җиңелрәк җырлар куйса тагын да шәбрәк булыр. Алла берсе. Айоннан гына тора дип уйлыйсыңмы син аны? Белмим инде, Рифаттан тора микән? Юк, дөрес әйтәсең, дөрес. Ул нәрсәне куйса, шунарга җавап кына бирәсе килә. Син әзер? Әзер. Киттек, тыңлыйбыз. Өйдә телевизор каршында гына җырлау икән рәхәт дигән каравы. Монда Әлбәттә. утыргач бу креслога дулкынланасың микән? Җырны беләм. Әйе. Әйтә алмыйм. Белгәч, Ир егет җырлый. Ир егет, Әйе. хәтта абый кеше. Мин сине Әйе. беркемгә дә бирмәм. Әйе, җырның исеме шулай, мин сине бирмәмен дип атала, Әйе. бирмәм ятларга. Әйе. Кем башкара? Габделфәт Сафин. Дөрес, Габделфәт Сафин. Мин бирмәмен сине дип атала. Киттек, җырлыйбыз. Мин сине бирмәмен беркемгә. Бирмәмен беркайчан ятларга. Кояшта җирдәме файдалы. Язылыр сөюем хатларга. Ага, берсенә әйбәт кенә җавап булды. Балларны алдык, тыңлыйбыз икенче җырны. Җыйдым җиләк. Дөрес, җыйдым җиләк. Кем җыйды аны? Кемнәр генә җыймаган җиләк? Нинди җыр дип атала? Зәйнәп. Дөрес, Зәйнәп апа җырлагы. Әйе. Дөрес. Әмінә біз бергәләшеп қошылып жырлап алайық әлі бұл жырна. Арүлектер изәдір, әрімі күллерді, жайын дұсылар жайылыша, жәшек ала күллерді. Җыйдым җиләк. Жайдым жиләк бірлігін әрі білән деп та жырлайлар айма. Міне үшіншісін нинди жиләк турында екен, тыңлайық әлі. Автор башкаручы. Әйе, иҗат итә Мәскәүдә. Гүзәлия. Дөрес, Гүзәлия. Нинди җырысың? Менә Бүтән җырларын беләм бит мин аны. Менә әйт Менә- дөресен. Әйдәгез кушымтасын. Сразу җырлап бирәм. Менә шулай итәсе килми ди. Нишлисе килми Гүзәл дигән. Тәсе килми. Юк. Менә мондый сигналны иштәсе килми. Әйе. Югалтасым килми дигән җыр иде бу. Җырлыйбыз. Тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Сындырма канатымны, югалтма өметемне. Тартып алма Ходаем бердән бер бәхетемне. Ну, Гүзәлия дип әйткәнем өчен 5 кенә бал куя алабыз инде. 10 балны Рәхмәт. тутырып куеп булмый. Яма, югалтасың килмисен әйтә алмадың. Булат. Әллә борчыласың, әллә үзең шундый бик җитди егет, шундый бик смирно гына утырасың, бик үрәгенә, бик тезгенә. Кәефләр ничек? Яхшы? Борчылмыйсыңмы? Юк. Юк. Юк, да уйлап кына әйтте әле.
Менә җырларны тыңлап карыйк әле. Данир Сабиров, минем законный хатыным. Афарин, дөрес. Данир Сабиров, минем законный хатыным. Кеттек. Тормышында күрдем бик күп кызыллар, ләкин алар сиңа бик тормыйлар. Фәрештәме әллә син шайтанмы? Минем законный хатыным. Тормышында күрдем бик күп. Данир, сәлам сиңа җырлау кедан. Басы булды, 10 балны алдың Данир өчен. Тыңлыйбыз икенче җырны. Янам гына бит инде. Дөрес. Янам гына бит инде. Самардан мишәр кызы. Алса Белханова. Дөрес, молодец. Алса Белханова. Ялгына битинде, көйем генә битинде. Йөрәгем üzülгәндә дә сине сөям бит инде. Янам гына бит. Эй, аю менә кызып кына китәм, туктата да куя. Ярар, өченчесен тыңлыйк әле. Фирдус Тимаев, гомер үтә. Точно? Әйе. Афарин, дөрес, гомер үтә. Фирдус Тимаев, бергә кушылып җырлыйбыз. Яшап калыйк, Янып калыйк. Бу тормышта игелекле эзләр салыйк. Эзләр салык! Дип Фирдус мамында кызып кына китәсе килде, әйме? Ох, ниһаять икенче турны да бергәләшеп, йөреп, дөрес җаваплар әйтеп чыктык. Күчәбез, рәхмәт әйтеп, өченче турга. Өченче турда без дуслар инде янәдән экранга әйләнеп кайтабыз. Анарга кайтмыйбыз, аның янәшәсендә торабыз инде біз. Аны хәзер сез дә күрәсез, мин дә күрәм. Экранда төрле башваткычлар, төрле рәсемнәр чыга. Ребуслар дип әйтсәк тә буладыр инде аны. Сезгә 5 сорау бирәм. Уйлар өчен вакыт бик әз. Ни бары 30 гына секунд. Шушы 30 секунд эчендә тиз генә кулны күтәреп җавапны әйтәсез дә 10 балны аласыз да. Аңлашылды, әйме? Беренче сорау. Логикагызны тикшерәбез. Экранда барлыкка киләчәк 3 сүрәтнең нәрсә берләштерә икән? Ачыкларга кирәк. Карыйбыз экранга. Булат булды беренче кул. Булат. Авыл хуҗалыгы. Авыл хуҗалыгы. Кыр эшләре. Сөрү, трактор, техника, экскаватор. Техника, дөрес, техника. Диләрә Фарин. Икенче бирем нәкъ шундый юк. Сүрәтләрне нәрсә берләштерә егетләр, кызлар, карыйбыз. Кулны тиз генә күтәрәбез. Илшат беренче кул күтәрде. Бу соцсети Дөрес, социаль челтәрләр. Соцсети дигәндер. Молодец. Өченче сорау астында танылган клиптан кадр яшерелгән. Сезгә бары тик башкаручысының исемен һәм җырның исемен генә әйтергә кирәк. Карыйбыз экранга. Кемнең клибы? Хоть нинди вариантлар булса да әйтеп карагыз, бәлки туры килер. Ландыш. Ландыш Нигъмәтҗанова, дөрес, әйе, нинди җыры? Әйт җырның исемен. Белмим инде. Белмисең дә, вакыт та чыкты. Но Ландыш Нигъмәтҗанова дигәнеңә 5 бал куябыз инде. Оныталмый йөрәк дигән клибыннан өзек булды Ландыш Нигъмәтҗанованың. 4нче сорау. 3 сүрәт. Аларны нәрсә берләштерә икәнен җавап сездән генә. Диләрә. 1 сентябрь. Мәктәп. Бәйрәм. Мәктәп. Уку бәйрәм, Булат мәктәп. җавап дөрес. Булатка булды мәктәп. Экранда соңгы бирем. Марат, игътибарлырак әмма. Экранда соңгы бирем. Шулай ук сүрәтләрне нәрсә берләштерә икәнен табырга кирәк. Карыйбыз. Илшат малай активлаштың әле син. Җырчылар булар. Дөрес, җырчылар, дөрес. Җырчылар җыелган җирдә дип тә әйтеп куйык әле, бездә барысы да җырчылар. Аллага шөкер, 3нче турны да тамамладык. Хәзер инде сез яраткан 4нче турга күчәбез.
4-нче тур, матур тур, кадерле тур, рәхәт тур. Минем утырып кына тора торган тур бу. Ә инде сезнең, үзегезнең, безнең өчен дип, тамашачлар өчен дип әзерләп килгән җырларыгызны җырлый торган матур вакытка килеп җиттек. Илшат, дустым, рәхим ит әле, чык әле. Kıyıp yürgen günlerime var Yoklamayışa çıkan tünlerime var Kişilerge eytir sözlerime var Uzimden ıtım alır özlerime var Jırladım amin sizge jırlarım anı Sizge günü digen mağınarım anı Şirte Kungel kıllarımını Devam eder min yollarımını Tatar digen asıl telebede var Tutim deysen izge dinebede var Yaşim deysen aziz dilebede var Koytim deysen tuğan jirebede var Jarladım amin sizge jırlarımını Sizge gönü digen mağınarımını Şirte Kungel kıllarımını Devam eder min yollarımını Bu dünyada bir kup dostlarım var Dostlarıma eytir dostlarım var Sizin için dipken yüreğime var Minim eli sizge kireğime var Jırladım amin sizge jırlarımını Sizge günü digen mağınarımını Şirte kungel kıllarımını Devam eder min yollarımını Jırladım amin sizge jırlarımını Sizge günü digen mağınarımını Şirte kungel kıllarımını Devam eder min yollarımını Şirte kungel kıllarımını Devam eder min yollarımını Devam eder min yollarımını Hey, İlşat! Aferin dostum, молодец! Mana bit, Salavat abinin jıllaарын çek. Матур иттерип bizge бүләк итеп бирдең, рәхәтләндереп. Шуннан да синең әле безгә кирәгең бар, чөнки әле уен дәвам итә, уен бетмәде. Ә менә караоке аппараты шушы матур жырларга үзенең билгесен дә, бәясен дә куеп үтә. Карыйк әле. 60 бар. 60 туп-тулы 60 бал. Бик әйбәт. Марат, достым, рәхим ит әле, чык әле. Хатыла
yanam Min seni hamanda Üzülüp yaradım Koydinde koy canım Azaplama yuka Yandırma kidirme Düzer hal yok başıga Anla yüreğimde Tığla yüreğimde Ütünem yalvaram Karşı gelmeyinde Kakıl yüzümdeki Kaynar yaşlarıma Sensiz məğnədə yox Şirdə yaşavıma Köpme vakit uzdu İndi ayrılğanğa Həzir başqa birəv Tıra yanarında Min seni ağlarmın Hətta kişirirmin Dikin işlətirgəsin Yanğan yüreğimini Anla yüreğimni Dağla yüreğimni Ütünem yalvaram Karşı gelmeyinde Kakıl yüzümdeki Kaynar yaşlarıma Sensiz məğnədə yox Şirdə yaşavıma Yaşlarıma Sensiz məğnədə yox Şirdə yaşavıma Anla yüreğimni Dağla yüreğimni Ütünem yalvaram Karşı gelmeyinde Kakıl yüzümdeki Kaynar yaşlarıma Sensiz məğnədə yox Şirdə yaşavıma Sensiz məğnədə yox Şirdə yaşavıma Marat! Aferin Marat. Bir bişni. Mana bu yüreklerden yüreklerge Үтіп кіре тұрған матур Илназбақның жырларын нәқ шулай оқ батыр етіріп, ұстай етіріп башқардың бек зұр рахмет сеңа. Караоке аппаратырыңды бейесін қорап ұзиға әлі. 77 бал. 2 шиділік әйбәт бейті. Оқ, жәмәғат. Шыннан да yüreklerden yüreklerге ұзып кіре тұрған тапшыруы да шунды бейтаның жырлауы келіп атала. Min vəqdə etken көңілі матур тамаша devam ете dostlar. Жырлауы тапшыруы. Диләрә, рәхим ит әлі, шық әлі. Güzel dünya, sırlı dünya,
dünya tügerek değiller. Dünyanın var yanında ya, parlaşıp yaşaykenler. Aklanırsan izgi hıyallar, urdak bulsan bəxtler. Üz paranı topsan yalğızlar, parlı ötsen ömürler. Aklanırsan izgi hıyallar, urdak bulsan bəxtler. Üz paranı topsan yalğızlar, parlı ötsen ömürler. King көңелге барда сая, яхшы булгач ниятләр. Барлык тормыш матурлана, булса күркәм гадәтләр. Акланырсан изге хыяллар, уртак булсан бәхетләр. Үз параны тапсан ялгызлар, барлы үтсен гомерләр. Aklanırsan izgi hıyallar, urtak bulsan bəxtler. Üz paranı topsan yalğızlar, parlı ötsen ömürler. Jırlap tınlap yarsız parsız köngəller. Üz ilenide, yalğızlarda, yok bəxtsiz tügəller. Aklanırsan izgi hıyallar, urtak bulsan bəxtlər. Üz paranı topsan yalğızlar, parlı ötsen ömürlər. Aklanırsan izgi hıyallar, urtak bulsan bəxtlər. Üz paranı topsan yalğızlar, parlı ötsen ömürlər. Üz paranı topsan yalğızlar, parlı ötsen ömürlər. Amin, amin şolay bolsun. Rahmet Barlı bulayık, matur bulayık. Big zor rahmet sana. Matur yaşayık, yaratılıp yaşayık. Mine, matur yaşarımız miken hazır bundan soň? Nişik yaşarımız? İkran kursata indi, ballar bilgili. Oo! 85. Kanagat mı? Elbette. Elbette kanagat. Buna Bulat kanagat bulur mu iken Bulat? Rahim itele, şıgale. Dürlep yansın, sürülmesin su boyunda uşaklar. Sınlap koymayıp, biz uzağıl süyüp süyülür şaklar. Baraklarını jiksin dostum, iyice yıklap yatmayıp. Eyle düşmanlarını könülleştirip, yep yeşkele şurlap baytayıp. Gele şurlap baytıyık eli, üyde yıklap yatkanışı. İzli bilsen tabıla ol şileğine kopbaşı. Baraklarını yıksın dostum, üyde yıklap yatmaya. Eyle düşmanlarını könülleştirip, yep yeşkele şurlap baytayıp. Oturlağan, huzurlağan yigitlerning ırığı. Yuklap yatsan
Soylap kalsan var yalnızda kalığın. Paradlarını Çeksin dostum İle yıklap yatmayıp Eyde düşmanlarını Gönülleştirip Yep-yeşkele şurlap bayıtayıp Eyde düşmanlarını Gönülleştirip Yep-yeşkele şurlap bayıtayıp Yep-yeşkele şurlap bayıtayıp Aferin Bulat. Молодец. Bek zor rahmet sana. Rahim et hele. Otur. Yep yaş keleşler urlap kaytası kile. Eli var mı uçraşı birgen kızın? Eliye yok. Eliga yok. Mana bu jırdan soň bulaşak men sana şuna beytem. Yallah verse bula. Amana nişe bal ikenin ansın karaoke aparatına bileyinde. 84 84 bal. Evet dostlar. Şimdi nihayet jırlysılar jırlap, oynayısılar oynap bitirdik. Ayon birerini jırlap almıysın mı? Ayon jırlamasa şimdi bizden 4-nji tur ahırına yakınlaştı. Hazır dostlar umumi neticeler yasap, nişanşı orunlar yollağanınızı eytir. Vakitte gelip jetti. Şimdi sizning ruxsatni alıp, eğer siz karşı kelmeseniz 4-nji orundan başlap jiberik eli biz. 90 bal toplap 4-nji orunni yo'llagan o'yinchimiz ol da bo'lsa bizning yiroq oralarni yaqin etib kelgan do'stim Ilshod Sin. Rahmat, chiq hali. Bir de bir shilma bu o'yinni ham 3-nji o'rinni yo'llagan bizning 117 bal bilan Marat do'stim. Marat, rahmat. 117 bal. Amina qo'ysangiz birinchida, qo'ysangiz ikkinchida ekan, qo'ysangiz bila. Sin. Aha, unda tortqalashuv bor, bilmaylar. Amina men bilam 140 bal bilan ikkinchi o'rinni yo'lladi bizning Dilara rahmat. Chiqib bas. Birinchi o'rinda 144 bal bilan, baratek 4 bal bilan olg'a ketdi. Bulat do'st, rahmat, chiqib bas. Rahmat. Şunanda birigizde bir şılmağız barığızga da bek zor rahmet. 4-nji, 3-nji, 2-nji o'rin algan oyunchilarni biz bo'laksiz qoldirmaymiz dilere. Sizga maxsus Yıldız Muhammadjanov ismidagi atelyedan maxsus sertifikatlar beramiz. Qabul etib oling'iz. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой, улица Мавлютова, дом 42, офис 4. Bulat do'st, bu endi birinchi o'rinni yo'lovchiga maxsus Tatmos TV kanalidan shunday sertifikat beramiz. O'zingning jurlaringni hali bizning ekranlar oshada ko'rish mumkinchiligi bor. Hali olayg'ina da tugil. Senga bizni qarab o'tirgan tomoshabinlarga aytasi so'zlaring bo'lsa, onada aytib uza olasan. Birinchi ratda rahmat aytasim keladi TMTV kanalına. Ham barliq meni tanigan, ham bilgan kishilarga bek ko'p salom. Mana salamlaringni oldilar. Ular da senga salamlar jiberganlardir. Bek zo'r rahmat kelganingiz uchun, bo'lganingiz uchun, bizning bilan qatnashganingiz uchun. Har biringizning de uy xayollari shunga turmushga oshsin. Ayni bizni qarab o'tirasiz ekan, hurmatli bizning tomoshabinlarimiz deb aytamiz shundan-da. Siz de bizning bilan naq shu sahnada o'zingizni kelib birida sinay olasiz. Har vaqtdag'icha bari tek bizning shu elektron adresga g'ina o'zingizning jurlaringizni, videolaringizni, fotolaringizni g'ina yo'llarga kerak. Biz sizni quloq jayib qarshi olamiz. Bunda kelgach, shab bo'lashaq. Bir kilesi bu dünyada Ömürlükке koala canlarda Can sigenler bulmayken ikev Qavatlanmış suyu yanadan Tiksin gene barıp tiksin gene Canlarıma minim sin kirek Seni bulmasan söner sağışlardan
Şanssız uşak gebek bu yürek Tiksin gene barıp tiksin gene Şanlarıma minimsin girek Seni bulmasan sünet sağışlardan Şanssız uşak gebek bu yürek Tik bergene iken yaşlık ili Qabatlanmı yaşlık yazıları Qabatlanmıyırken sinden başqa Bəxit dolu söyün azları Tiksin gene barıp tiksin gene Şanlarıma minnemsin girek Sen olmasan söner sağışlardan Şanssız uşak gebek bu yürek Tik bergine gileşin yaradı Mina deyip Xuday yazıganı bar Tiksin gine bar bir evgine Minim işin tuğan serli yar Tiksin gene bar tiksin gene Şanlarıma minimsin girek Sen olmasan söner sağışlardan Şanssız uşak gebek bu yürek Tiksin gene barıp tiksin gene Şanlarıma minnemsin girek Sen olmasan söner sağışlardan Şanssız uşak gebek bu yürek Sen olmasan söner sağışlardan Şanssız uşak gebek bu yürek Şanssız uşak gebek bu yürek Tiksin gene barıp tiksin gene Tiksin gene barıp tiksin gene Tiksin gene